Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa nga pada. Manipod dito'y Nemars Studio at to'y manena sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parigot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema ken nagkidkid daw ti pambalakad tayo kada ti manen ni kasin yung yong Ruiz nga umay manen mang ted biag ti may sa nga pakasaritaan nga iti udi na ket ada parikot na ngayon tayo tumet balakadan. Ayan ti problem of the day ni Jopet iti probinsya iti Isabela nga ina pinauluan iti Biddot awagas ti panagarem. Biddot kano awagas ti panagarem. Yatay wrong way of courting, maling pamamaraan ng panliligaw. Biddot awagas ti panagarem. Wrong mistake nga kunada apo detan. Anya nga ti parikot na. Anya nga amin aya. Ti strategy na anya nga technique na nga agaram dato yung Jopet. Api nga problema na deta. Api nga makuna nga biddot ti wagas ti panagaram na. Sagudayan ko ti surat ni Jopet. Dear Cassie, sagbay man nga nakiburay ti pakasarita kasinyong kablawang kay man ti naragsak nga aldawyo di Nemars Studio. Nangruna kada kayong agserserbi nga timon kadagiti na dumadumang programa nga makaitad liwliwa kada kami. Kastamet tayo nakablaawak dagiti padak nga agbibuya iti dito nga programa. Tapos doon launay nga makaitad adal babayin kadagiti na dumadumang ang pakasaritaan ngayon kay ibasbasa ken kay ikan biag. Ket naawis met tirik na kasinyong nga mangibinglay ti pakasaritaak ta kayat ko launay ti agkid daw iti balakad kada kayo. Ilinged naklatan itinagan a Jopet na taga Isabela. Agtawenak iti 30 kasinyong nga maging gayta awan pay ti asawak. Awan pa'y tinobya. Impamaysak ngamin ti panang tulong ko kaday di tatang nga nang padakkel ti talon mi nang paado kadagiti dingwen nga taraken mi. Kaasin apo Diyos, babaen ti panagtitinulong mi kada tatang ken nanang ket gaputa syaklaeng ti kaputa siyak ket bugbugtong nga anak da. Alis to mi met nga napadakkel ti talon mi, napalawa. Alis to mi nga napaado dagiti sanikwami. Ang sakbay nga pimusay day di tatang sang kabilin na kanya kidi. Barok, nakapsuta kon. Tang, rubeng na laeng nga agasawa ka kumamatay. Sagbay nga magsatan ti angis ko, makita kumabot nga agapuko aking ka. Awang pa nga ron tatang, kasan no. Nasim kamat nga may lata dito talon. Imbes ko mga ingkamot makipulpulapol iti sa balik at tao tabakam ambu kamot iti balasang. Nga pagdatunam, anong samay. Mabayin ang karon tatang, anyat pagbainam. Ingkad din ko ngamin, nga nasakto lagaram na sigurado akton, nga adanton ti anya, adanton may pagpanakkel ko kaday ti balasang pagdatunak. Anya, iuray ko laeng matatang, nga kukwakton dagiti talon kunding uwan. Anya ti kahit mo asawa baraw. Iuray mo pa lang nga mataya, kasta. Saan mo't nga kasta tikait ko sa untatang? Sika ano? Kaya't yung nga anya. Ngay patawid kanyak dagiti sanikwata yun, nung resibibiyag ka pa, ay nagloko ka butayin. Alagad dumting tulat na dita Kita ti pagdaraga barok, takukwam to amin na gitaw. Tasi ka nga ron, tibugbog to nga anak may. Agarim kalatan Di kaya't kung ron tatang.
Into no, sumango akto ti balasang, nga kayat ko nga pagdatunan, dati may bagak to nga. Kukwak, dito isa nga ektarya nga talon tayo. Kukwak. Dati, 8 nga baka. Anya. Tay, 20 nga baboy. Ayunay kabot tay. Tay, 2 gasot nga native nga manok. Sa nga 10 akalding. 4 nga motor. Nga 2 ti adda kurong-kurong na. Kayan kukwak tubutan. Dati, balay tayo. Ay, naglukukan. Ay, kay kukwam to amin na gito ano matayak. Ang iuray mo karon nga matayak. Sakbay nga agasawa ka. Tatang met. Dahil tangar tiket ko. Agarimak. Sungbatan nakadagos te balasang. Gaputa. Saan tong agrigat? No siyak ti asawahan na. Ay, po uray kang baraw. Awan. Napukawanak anaming pinsan tinamnaman. Nga makitak tupay ti apo kuking ka. Amang angkit no di kanto makaasawa lukaw. Ni tatang may. Di kinagpaiswan na kasinyong diya mo ti agarem. Angem ko nak. Adanton ti may pagpanakkel ko iti balasa nga kahit ko pagdatunan. Alis tuntulaengen. Nga aklunan nak. Tay babae nga pagpitikan ti puso. Naglabas ti panawen kasinyong dimtengen ti ipupusay day di tatang. Asa anak mo't kidi nga naragsak. Taasin no nga rod tinaragsak. Nga matay ti amana. Ang kalpasan nga naitabon day di tatang medyo nakariknag iti namnama. Namnama nga maadda anak tumeten iti katakunay-nay ko iti biyak. Ket kastiman nga rod nga rugyak ti amin kasinyong. Ay, nakaarwat ka ba't baraw, papanam? Agkita kami ka dati, barkadak na nang, taapay. At kanuyam amuna nga balasang kanyak. Ay, dokasta. Agarem ka ba't laangan baraw? Una na nang, itapay taan niya. Itapay ta, addan may pagpanakkel ko. Iti babae nga pagdatunak. Apaman nga maamuan ti balasa nga pagdatunak nga adda nalawa nga talon ko. Ado ti dingwen nga tarakin ko. Ado ti sanikwag. Sigurado laki dinanang nga aklunin na. Saan ka de? Ay, apay day taaya. Ti pagibasaran ti babae. Ay, kuna nanang. Ngamin, no siyak ti asawaan da, sandan tong agrigat, naglawan to petatalon ko, dagado ti digwen ko, ay unay kamutin bara, kitaik man Alam mo na nang, panawang ka pa nga road, inak man kilatisen, no mayat batlaeng dati bagbagan ni paring rikrik, nga babae nga iyam amuna niya. Inakon na nang, sige lang. Agorder ka laeng, Krisanta. Apay mit nga nag-awid ni Rikrik. Nag-awid ka po dati trabaho na. Datanga talaga ti nairantang agkuyog. Kaya't kukunay ti agdaton king ka, Krisanta. Orderem ta kayat mo. Ure di kita agkakangina ti orderem. Ure tadda pagbayad ko. Sa anak mo't kidi nga, mahilig ka di kiti nanginginamakan. Ure ka dati, ordinaryo lat ako mga pangananti na panantan. Ay sana mabalin. Serbi ng karugado ti kwartak. Di ka nagpaiswan na, Krisanta. Ado ti sanikwak.
Ha? Nalawat italon ko. Ada walo nga bakak. Okay. Ada pigi di may sa ako liglig ko ah. Ada 20 ababoy ko. Dua kasot native nga manok. Ken ada upat nga motor ko. Kadidyo dua. Ada kurung-kurung na. Ada sidecar na. Sa nalawa mo ti balay may. Api mo ti magbagamda kita kanyak. Jopet. Ngamin, kahit ko lang ibagakin ka, tapno na ti kasta, amom nga, no bilang laing taklunan nak, saan ka nung agbisain? Saan ka nung agrigat? Iso nga sabay ko ma, taklunan nak to. Saan mo ko mga ibaybayagan? Gaputa kahit kumaten, ngagsing pa. Kat sabi ko ma, tao man lugot kan to. Ala, agorder tanga rudan. Ken agawid akton to numalpas tang mangan. Ha? Apay mo, da ko mapi agpasyar. Baka kahit mo ag-shopping. Baka kahit mo nga gatahan ka, kadagid kakingin ng arwatan. Saanin? Ada ngamin emergency nga papanak. O sige. Umayag to latawar di balay yun. Umayag to agpasyar, di mismo nga pagtaingam. Tapno no may paniknik cooking ka, na seryoso ak. Alala, sige. Agorder tanga rudan. Waiter! Waiter! Agorder kami. Mabalin ka din nga maamuan, Crisanta, no, ada namnamaking ka. Naibagagpat king kan saan ka din? Ti anya? Ti panagayat mo? Wen, ken dati sanikwak, nga damesa nga hektarya nga talon ko, ada walo, wen naibaga mo. Naibagag ka din? No kasta. Ada ka din marikriknam nga ayat para kanyak, Crisanta. Ha? Kasti ko nak, no bilang laeng, kahit saan kantong agrigat kanyak, saan kantong agbisin, ken uray pa'y manong nga anak to ti kayat mo, kabayalan talakid di nga biyaga di da. Pasensya kan ha? Ngem nakaikid din akon. Sungbatan akon? Saan ka ko mga malmalday when saan ko mga agsakit tinakim mo? Ha? Anya? Angem awan pa'y ti marikrik ng kayat king ka. Angem ken panagkunak saan kanto nga masursuro nga ayaten, Jopet? Anya? Diyak maawatan. Di ka maawatan, Crisanta. Pasensya kan nga saan ko nga maaklon ta panagayat mo kanya. Ha? Di kahit mo sawan? Binasted nak? Saan ka ba't kay kantinamnaman? Iso nga ibawing mo kumanti panagayat mo iti sa bali. Ngimapay, di ka maawatan, Crisanta. Sigurado ka kanyak. Nga adan to masakbayam, kenti agbalin to nga anak ta. I'm sorry nga. Saan ngamin nga dayta ti sapsapulik iti may isang lalaki? Ha? Kayat mo ti nakurapay? Saan nga nasisita kanyak dayta? Saan ba't nga takinabak ng ti may isang tao, ti asawaak? I'm sorry. Ladingitek. Ngem, saan ka kaya't nga agbaling nga maasawa? Ha? Aniya? Itaman pa'y laing pareng Jopet nga nag-awis ka nga umay tagbar. Pareng rik-rik.
Kaya't ko lang kami nito uminom iti arak. Agyaman na kata, kinuyog na. Ay kata, libre shot ko naman. Kumusta mo, ti panagarim mo, kay ni Crisanta? Napintas di jay, saan ka di? Ay, awas, no siya ti agireto pare. Sigurado nga kursunada, amok ba titis mo? Uri no di mo amot agarim, amok. No, amok, no, asin no, tinapintas para king ka. Ne, apeng nga na, nagsenaay ka mahit. Binasted nak ni Crisanta, paring Rikrik. Aniya? Binasted na ka? Uy, kaya apay mahit. Nagalis tumutang nga nagdesisyon. Diyak nga maawatan, paring Rikrik. Diyak maawatan ni Crisanta. Kitimbagak pa kingkwana dagiti sanikwak. Nga adamay sa ektarya nga taltalunet. Nakukwak. Adamay sa kuliglig ko. Ada 20 baboy me. Baboy ko kunak ko ma. 2 gasot nga native nga manok. Ada 4 nga motor ko nga dadwak kurong-kurong na. Ada bukod ko balayon na ta. Siyak tumudla timang tawid ti balay me. Ay, apay mo't ngamin nga naskin nga ibagbagam na kita. Kaanya nga rod. Kaya't ko lang nga ipasigurado king kuana nga ano bilang lahing aklunan nak. Saan to nga agrigat kanyak? Nga siguradon ti masagbayan na. Saan ka di? Madi ka di timbagag? Ay madi apare. Rumbing na aya nga ipaspasikat mo da kita. Saan ko ba ipaspasikat? Diyak karot amo ti agarin pare. Kasano ka di? Isumbat lagaya ba? Sayang ni Crisanta. Anya ka diti aramida. Kisayam ada ta panagpasikat mo. Kisayak? Wala. Madi ano sobramat ti panagpasikat mo iti may nga balasang. Siyempre, uray man no, ato ti sanikwam, no iparparamag mo mait, awan matern of daking ka parang Jopet. Kasta? So, kaya mo sawon, kisayak nga rod. Wan, kisayam, data pa nagpaspasikat mo iti balasang kitam. Maalukoy mo trik na. Kasta aya. Amok karuton maminsanan. Nay, papanam, katrabiin, nasip nga tan barok. Nagbanglukan. Ay, kutuan ananang. Nakagaram man na yun. Asin na Kadi mo't binasted na kan dati armam. Ay, sabali manin ananang. Adanam amok. Adamanin reto ni paring Rikrik kanyak. Rebecca tinagan na. Taga ditalayan kabang-ibang barangay. Ay, kahit. Anyama, tinapasamak, api nga binasted na kang amin, daim mo na. Diyak karot amo idinanang. Ang imita, sinurwan na ko ni parang Rikrik. Malakit baring ata. Agbalaygi ka kaday ta. Sumarunong ka armaw. Sapay ko mataaklunan na kabaraw. Katnay, malakayang kan. Saan to nga mapasamag day tananang? Ala ka ron, panawang ka pa'y nanang. Tara bayan na ka ni Apo Diyos baraw. Ilalaing mau. Uwan nanang. Bagarabim, Rebecca. Si Kagayam? Manong Jopet? Damog no, nalipatam tinagan kon. Saan? Nabitamot pa nga nagamam mo. Angem, malagip ko lang tinagan mo. Mabaling ka dito sumrek? Ayun. Talagang impay-pay sumti may nang pasyar kanya. Katuan Alagtugaw ka mano. Agyaman Rebecca. Amo man siguro no, apeng pinasyar ka dito balayo. Gamin. Kaya't ko amin tiyagdaton king ka, Rebecca. Alakat aw mo ti dakas na manong Jopet. Ta balasang akmat.
No kasta, adanam namak. Orimot sino adanam naman na. Angem, masapul nga, amwek pa imot ati. Ugalim kan kinataom. Saan ka di? Manong Jopet? Ah, no kinatao laeng, ay kat... Guri ka. Madigayam na ipagak dete. Anya day dyan? Awan. Kunak, no kinatao laeng, kwa. Simple laeng mo, ti kinatao. Ada kagudwa nga ektarya nga talon ko. Ha? Ken ada met sangapulo abaka. Ay upat ko na kuma. Sangapulo jay baboy gayam. Pasensyahan, diyan kami mabilang. Kadya manok. No jak mariro, ada sa nga gasot ka native nga manok ko. Ada do akalding. Ken ada duwa nga motor ko. Diyan may isa, ada kurung-kurung na. Ken adamot may isang ulnas ko. Ken data lang. Data lang ti kinatao. Anya? Umanay mo't siguro nga makabiyag iti may isang pamilya saan ka di, Rebecca. Apay nga pagbagam kanyak na kita, manong. Ken tapno no may pasigurado king ka nga no bilang laing aklunan na. Kabay elak ti mang biyag king ka. Nga di kan to agbisin. Ket no agkalay satan to. Nakasagana di kita baboy kada baka. Kwa. Iso nga sapay ko ma, tay kanak tinamnama. Sanak ko mga paayon. Rebecca. Gaputa, damo pa lang nga makita ka ket agayata kon king ka. Kwa. Pasensya kan Manong Jopet. Ha? Angin, nagbaloy ti panunot ko. Hanya? Lading ngitek. Angin, saan ka latan nga? Agsaysayang pa iti oras mo kanya. Ha? Apay? Basit ka dito yung bagak? Ay saan nga dahi chay manong? Basit ka dito hap nga kagudwa nga ektarya? Nga talon ko? Saan nga dahi chay? Anya, di ka maawatan, Rebecca. Saan ko nga minakayat ti ugali ti may isang lalaki deta? Napasikat unay. Anya? Agasem? Damong pelayan ti may mang pasyar kanyak? Ibagbagamon kanyak dagita sa nikwam? I'm sorry, Manong Jopet. Angem. Awan tinamnamam kanyak. Unay mo ti. Mabalin mo ti agawid, Manong Jopet. Kwa. Sige nga ron. Unay mo ti ito yan. Apay manin aya pare nga nag-awis ka. Madimad dati insingasing mo kanyak pare. Anya? Dati in-advise mo kanyak, imbalakad mo kanyak nga aramidik tapno no saan nga matern of ti babae. Ayan niya tiket mo sa akin. Binasted nagmatadagos ni Rebecca. Anya? Kit inaramid ko madati imbagam. Nga kisayak tape panagpaspasikat ko iti babae. Kinisayak mo. Anya? Kasano nga kinisayam? Kit imbes nga may sa ektarya, ti dagak. Anya? Hap lang din bagak pare. Kinisayak. Anya? Kuwan. Imbes nga 8 nga baka, upat sala tinay bagak. Sa imbes nga 20 ababoy, 10 lang. Imbes nga 10 di kalding 2 pa kiti bagak Subsobra pa di king kisay kon. Sa bagak pa nga, duhala ti motor ko nga may sat at kurong-kurong na. Ay, unay ka matin. Paring Jupet.
Literal mo ta kinisayam na di pa nagpasikat mo. Anya nga raw. Kaya sumunti ko nam. Di kahit ko sawaan. Ijam day ta pa nagpaspasikat mo. Saan mo aming nga ibagbag ang adagos dagita kat. Saan magarumbing nga ibagbagam iti may nga balasang dagita nga sanikwam. Di ka maawatan. Anya nga raw ti ibaga. Kit ibagam ti panagayat mo ah. Bay amlatan nga iso dati makaduktal no anyaman ng tisaniko nga daking ka. Ha? Kasjay? Gawa na. Sumilagayam nga paste din da ka. Kunadan agad naparamag ka. Napalangguad ka. Napasikat ka unay. Di ka to makaasawang pare no kas nakalaang. Anya nga ron. Anya serbi na nga ron. Dito nga tinawid ko kinitatang. Kahit naserbin to lata basta saan mo nga paspasikat iti balasang ararmam. Unay mo't nagrigat mo't gayam ti agaram. Api ka nakarigrigat. Hindi maawatan di babae. Dinto nga di daduma dita. Naglakadalaan nga mapasungbat na iti babae. Kita amuda ati ibagbagada. Amuda ti usto nga wagas ti panagaram. Saan nga kasta? Bidot daytan aramidem pare. Isurum ba nakisaya? Saan nga kasi di kahit kusaw? Isurum mga nga nasayaan. Kasano? Diyak amo no, mas tulungan ka pare. Munti ko rin na, beer ngayon, apay nga ibabawim dati, librem kanya nga beer. Di na matulungan. Tulungan ka tulungan mo tabagi ma. Kasano? Likli kam ngamin. Nga no kasaritam ti babae nga armam. Nga, isawsawang mo dagita sanikwam nga natawid mo. Saan ka nagpaspasikat? Alangan ba't nga ibagak awan sanikwak? Saan mo ngamin nga naskin nga ibaga? Urayam nga damagin na. Anya? Gawa na. No di na damagan sa mo yung bagbaga. Anya nga rin ti bagak. Ang istorya ka latamot din Istorya im takabibiyag mo. Napipiapay. Iso nga rin. Istorya ti kabibiyag ko. Wala nga iyon unang ba't nga istorya ta sanikwam. Di ka maawatan. Unin mo't nagrigat mo't ganti agaram pare. Bagpay di kiti babalasang dito na isudat umas asidig iti lalaki. Kuhuna, trabaho da nga ron pare. May bayat saping iti digito yan. Anya. Muna kan to agawin di pare. Tada pa panak. Anya. Anya di kahit mo sabahan. Basta. Iliwliwag ko man dito yung problema. Iliwliwag ko. Ito yung sakit tinakim ko. Imbag ka pa'y. Pati ma. Ha? Apay? Apay ka di ma. Manong Jopet. Imbag ka pa'y kinayat mo't simurot kanya. Kit gagangay Nagbayad ka nga ron. Tapno mairwarnak, ijibar nga pag-upubraan. Imbag kay pa'y nakalisto kay lang malalo ko. Kasta kumamad na kiti babalasang ararma. Agam saan man. Ibagak pa yun, aming kasalikwak kadakwada. Didak pa kayat. Saklatan ang ti asawaan, mano. Ay, sana. Di kahit kumad nga asawaan na ka dati. Di anya, gapo ka dita, GRO aklaan. Gapo ka dita kasi ti trabaho. Di na kahit nga ikalaysa. Saan ka din Okay. No laki dita, kanayo nakto na tanga iruhar. Kat parag sa akin ka. Dahil taman ti ko na. Amom, pati ma. Nalidayak na talaga. Kasapay ko mata. Parag sa akin nak. Medyo nangina mo timbayad ko king ka. Api gayam nga, imabot 5,000 ti binayadak. Dinto nga, awang pa'y 2,000 ko mati. Pangiruwar ti babae, jay antibaryo. When siyak mo't laing ti available, nga mabalin mo iruwar. Kat. Diyak kumakay ti
agpairuwar tanya. Jack Phil, iso nga nagpanayo na. Sana bale, ulit adumot ti kwarta. Angin sayang mo, di kiti nga kwarta, tao mo ti asawa. Sige, may kangarutin, rudyan tan. Nabaring mailiwliwag ko't sakit tinakim ko kakit di babae nga arma. Okay. Gaputa, dakkel timbayad mo kanya. Dakkel mo ti aramidik kin ka. Ha? Anya? Kahit ko sawin. Ipakat ko mo't ti kinalaing ko. Ala, induron na ko ta. Ala, siyak ti bahala kin kan. Jopet. Una yun. Romansa adagos. Dayta. Ay, rumbeng na laing ang kanin na mo't tabalangkoy ko. Kaya, 5,000 yung bayad ko. Dayta. Ako nagganas yan. Nagganas ito. Panang lululipap na deti kukwak. Slakla maalino. Diyos ko. Nalalaing nga talaga dito. Trabaho iti club. Angin. Jakbot kayatin. Ano kasto iti asawa? Opo, Diyos ko. Opo, tilaing na. Ay na, Diyos ko. Apo, kirkiran ng sapay silang kon. Dilpatan na mo't amin na yun. Magustom ka di? Jopet? Ay, wen. Sapay ko maata ka na yung naktong eruar. Nung makalagip ka, ibagam laeng, umay ka lang yung bar. Kat, itad ko to tinumber ko. Ha? Apay, tapno may pakaamom kanyak, nga umay ka. Tapno sa anak to nga papay-table ito sa bali. Ay, sige. Alak, sige. Ituloy mo nga ron. Okay. Ay, tita. Rin mabawin, Diyos ko. Opo. Diyos ko. Naggalas na pa naggiling-giling nan. Ang dapat gayam iwat, ibuksit na dito. Naganak kagaya man, pati ba? Wen, ngam nabayagan. Makitak data, iway ang tachan mo. Wen, na si Saryanak idi. Ayan na nga ro dito ubing. Ada di probinsya mi. Sige. Malasing ko nga med anak mo. Malaksit ka data iwan tachan mo. Medyo dakkel pa data ngisit yan tamungay mo. Bebe, amlat ka di. Importante. For performance ko. Anya. Ay, wen. Nalaing ka. Nalaing ka, Fatima. Akit, bareng nagbalito at panunot mo, kalpasan na, ti aramidak ka. Ha? Agbalito ti panunot nga. Baka kaya takto nga asawain eh. Ay, diyan ka mo, saan? Alag din. Alan, sayang dali maribog yung bayad ko. Okay. Detan. Nagkabalyon, Diyos ko. Detan. Pikas na jakpot mo na marik na. Pikas na iso na mo latag ganasan. Ay, nasagsag samot na ito yan. Nasasaryan mo. Pikas na. Dapat, ag-imagine naklatan. Imagine naklatan ni Rebecca. Weno ni Crisanta. Nga iso ti, magkabkabalyo kanya. Agkidimak. Apo, eta, mayat. Ni Rebecca ti imagine. Eta, isarunok ni si Crisanta.
Isumalagayang barok nga di nakaaklonan dagiti ararmam ide. Takasay mamagayam ti wagas ti panagaram mo. Mag-ata na ibagam kanya. Isurwang ka baraw. Anya ka di ti rumbeng aramidok nanang. Ay tuladam day di panangararam kanyak day di tatagmaw. Anya? Akat umunamot akat sagutam, iti nateng, iti dingwan, kumporme. Imbes nga ibagbagam nga duwagasot di native nga manok maw. Ikamlatan sa among ipaspasikat. Regalwam latan kasjay. Ibagam nga si daindan bigat, si daindan ti kumporme. Kampay tinateng. Kat ibagam nga agtaltalon kalaeng. Ay saan nanang? Ay kukwak ti talon ko na ka. Ay saan abarok? Abay, madeti kasta. Saan na kaya ti babae dati napasikat unay? Ibagam latan man, ano ni bagang magtaltalon ka? Anya? Wine, surutem ti bagag, tungpalen nakbaraw. No kayat mo nga maadaan ka iti kaayan-ayat, no kayat mo nga aklunan na ka ti balasa nga pagdadatunam, rumbang nga aramidem dagiti bagaking ka. Saan ko nga ibagbagan dagiti talon ko nanang nagita dangwin nga Saan Api ngamin nga ibagam. Sagutam. Uno saan? Ingkati aldaw, tatulungam ida nga agsak daw, tidanaw, uno kumpurme. Kadaanan samot nga panagaram day tananang. Ay niya, kadaanan na ang agpaisaw, ang dita ti epektibo nga wagas ti panagaram baraw. Day ta tinaramid day ditatang mau, iso nga napasungbat na. Ay. Ibagak nga agtaltalo nak. Wine. Regaluak ti dingwan, wano nateng. Umanay nga tatasa nga pulo nga manukanan. Ay, nakadado mata sa nga pulo. Panagpasikat mo daytan May salaang mo wano duwa, paris, kawitan kan upa. Sa kumporme no, taraknan naman, wano parchinda, pang sidada. Nateng nga ron nanang. Umanay nga tayo, tipon wag di kurong-kurong. Ay saan adoonay mo't nga natang dated mo. Panagpamaramag mo't daytan Anya nga ron? Akit oray may sarepet lang mo't nga rangaw ti kumporme dita. Wano bunga ti kumporme nga nating dita. Napiala nga si daan da iti agmalam. Baka mo't ibagana nga awan ti sanikwak nanang. Ay, api ko mga ming ibagana. Gaputa ka sila, hindi ka bailak nga itid kang guwana. Ay, saan barok? Saan ka kami nga agpanunot iti kasta? Kan may saan mo mo't nga biglaan Kat paliiwan bayam nga paliiwan na kamay. Naskan nga amon na mat ti kinasasinom, ti kinataom, kan ti ugalim. Kan number 1, data barok. Numero 1 nga liklikam. Data pa nagpaspasikat mo. Kat talaga nga makapaturn off iti babae dayta. Alang nga rod nanang. Day tamang nga rod ti surutek. Ay naawan ngem nan. Talaga aramidum dayta. Agyaman kanto kanyak baraw. No mapasungbat mon taon ti balasa. Alaw nga rod nanang. Bagarabiim. Beverly. Na yung bagarapim at Jopet. Talaga yung paypaysom ti bagam kanya nga umay nakpasya rin. Ay, kat po na. Gaputa seryoso akit ti panggap ko king ka. Nga umayag dato ni ti panagayat ko. Kat no bilang laeng ta... Ay, wait. Saan ko gayam nga ibagbaga dagi jay. Baglagi din ta nalagip ko. Agyaman lang dito manok nga intid mo Sigurado nga maragsakan ni tatang ta. Paborito na ngamin, tinative nga manok. Awan ka di tinative nga manok yo? Awan ka di tarakan ni tatang mo? Awan, ta saan nga masango ni tatang? Ta medyo nabludya sa akin Kani nanang, ang damot trabaho na, tama pa maaglako-lako.
Iso nga awan mo ti makaasikaso nga tara kinitidingwen. Ah, kwa siya. Ni, imbag lagi dito nakapagpreno ak. Dandanik man lang na ibaga itayo nga duwag asot ti manok ko. Ha? Anday jay? Awang kwa. Ah, um, kakaiso na nga manok mi dayta. Ala, apeng oriented mo kanya. Kada kami. Ay, okay lang eh. Na, nauma kami mo ito nga, sida itinative nga manok. Kaya may isa, uri no may isa deta manok ko, basta para king ka, Beverly. Itid ko. Ah, agyaman no kasta, Chopin. Urayak lang na touch ka day jay. Angim sigurado ka? When? Agyaman karod baam tanu, adan tumot manok mi, so katakto. Ay saanin? Gaputa, dandanig man ibagang adot manok ko. Diyos ko. Anya day jay? Awan. Saan latan ko na? Adan tulat ta. Adan tulat taman manok ko nga mapataor ko na. Ay, agtartarakin ka nga talaga dingwen? Ay, kutwan Kut, adda ba? Guri ka. Ha? Uwan, amok tagtarakin. So agtaltalon ka pay? Ay, uwan kut no, ay, uwan. Agtaltalo na. Ya? Malasin ngamin iti bagim. Anya? Malasin mo nga manalo na. Uwan, sa anak lang basta nga. Anya day jay? Ay, kwa. Uwan, manalo lang ka talaga. Isot inyo ubingak kami, tinagtalon. Tinultulungak day di tatang. Managtulong ka pa'y gayam, itinaganaking ka. Ayun aging ka nga napugsat ti anges day di tatang ko, tinultulungak iti talon. Isungar ko dyak ka nakaasawa. Kasta ka di? Wow. Kasta ti mayat ko ugali ti may isang lalaki. Anya? Dati ipatig na tinaganakin ko na. Iso nga pati siya. Awan mo't pa iti asawa. Gabot at tinultulungak mo tinaganak kanyak. Tapno mapagbasa da, dagiti kakabsat ko. Uri no sa anak nga nakaadal. Ala, agistoryata nga ron. Kaya sabi ko ma'am, saan to lang nga da ititipan ang pasyar mo kanyak. Una, no kasta, danamnamaking ka, Beverly. Dahita nga, naamwaking ka, amok nga nasayat ka nga tao. Iso nga, sige, ikang kay tinamnama, Jopet. Iso nga, pabusuyang ka, nga umay kantuman na nagpasyar kanyak. Agyaman ak unay, agyaman ak. Yes, yes, yes. Agyaman ak launay nanang ta. Insurum kanyak, ti usto nga panagarim iti may nga balasang. Di kantumat kami mamatmati kanyak ita. Saman nga ro din nanang. Kwa. Inak to man nagpasyap no rabi nanang. Ket baring no aklunin nak to na. Alakat saan mo nga dagdagan, saan mo nga apuraan. Kinasisita, ipakita makanayon nga napakumbaba ka. Nga saan ka nga napasikat, nga naparamag. Ay, wala nang. Mapigpigilak mo't kadidibagi ka. Makaibagbaga anak ay saan mo nga ibagbaga dayta? Liklik ang baraw. Wala nang. Makapagpreno akbat kidinukwa. Ita amukon. Amukon ti pumayak. Tapno mapasungbat ko nga dagos ni Beverly. Ituloy mo karon ta ubram ta indakbatan agi sagana iti pagrabyan tayo. Baraw. Una nang. Panagrik-nak dati parang rik-rik. Dandaniak makaasawan. Talaga pare. Ay kita naragsakag paraking ka. Agim asino ti asawaan. Ay di mo kunain nga dati mesa nga GRO dito yung inwar mo ini. Ay saan? Sa anak to nga may inwar iti babae dito yan. Gusto na dyan na udi dyan. Kaapay man. Asino nga raw?
Ket adanam amok nga balasang nga baro. Balasang nga baro. Ay, kahit ko sawaan, ada ka barbaro nga balasang anam amok. Amok ka di dayta. Saan? Ada nga minti diniliberak nga, nagdideliverak tinateng. Nakita ket agub ubra iti mesa nga panganan. Napintas, paring rekrik. Kahit, nagarem kan. Wen, imbagam manan, dagiti isan sanikwam. Ay, saan? Insuro ni nanang ti pumayak. Isumat tinaramid ko. Kahit, panagrik-nakit na inlambot ng kanyak. Talaga? Day tamot ti kukulakin kay day saan ka nga agpaspasikat. Sikisayam kung kulamot kami din eh. Ay kiket ko sa wala kita, iliklikam kas jay. Saan nga nasisita yatan, paring rikrik. Importante, agragsakta, celebrate ta. Tayin to no bigat. Inaktumanan, nagpasyar. Bueno, awisik latangatan. Awisim nga. Awisik ang rumor kami. Kahit bayat latamat basta liklikam dagiti saan na kaya timesa nga balasag no agarem ka. Uy, namok digitan. Ni tapay. Naalak ti isto nga diskartenan. O sige, agorder ta. Bagbidlay nga. I mean, saan taon nga agbarbartag. Kahit day, baka masuliso ka kadagiti babalasang dito. Digiti GRO. Tsak kayatan. Tandad tumot asawa ikaw. Paring rik-rik. Alangaron, paring. Agorder ta pengarot ken nayunan ta dati pulutan. Sige sige. Sakti makaamugin ka. At pagbayad ko. Bareng no aklunin nakitan ni Beverly Adamanen sang repet nga nating ngay sagot ko kingkwana. Niya ko ka. Adamot nakagarahe nga kutse diti sangwanan ti balayda. Sino ka ta? Ka man. Baka ada sa nga ilida. Angim. Sino ko ba't sa nga ilida? Napay nakakutse. Ni, naglukat tiri daw. At dari mura lalaki. Ni Beverly. Nagpakada ti lalaki kong kwana. Nakais-isem mo't ni Beverly. Nga nang palubos ti lalaki. Sino karod ti lalaki? Urayik nga makapanaw. Urayik nga makapanaw na iti lalaki. Kat namagik to kini Beverly. No asin no isuna. Kinuan niya trinantana. Naibagarabiin. Beverly. Ay, tiamok na saan ka nga umayin, Jopet? Ha? Ay, mabalin ka din nga saan? Pasensya kan, medyo nagabayak lain ta. Dapat ngamin inlipas ko. Okay lang. Eksakto mat kiti iumay mo kinagpaiswan na nagranakay ko maitay kini Marvin. Marvin? Sino dahi gayam? Oh, nakitam? Di ka nagpaiswan na. Sakto idi rumor iti balayo dahi nga lalaki nga nakakutse. Wen, ni Marvin dahi jay. Sino ni Marvin? Nabayagin nga agar-arim kanyak dahi jay. Angin. Saan ko nga inaklon? Saan ko pinga inaklon? Kuha. Nukas na. Adagayam karibal ko. Tiki nagpaiswan na. Duduwa kay laeng. Duwa kami nga naanos. Nga mga arap king ka. Wen,
Ado ko mangem saan ko ngayon ikanam naman naging dinaduma tadyak kahit ti ugali da. Apay nga rod nga kayat na dito eh. Kahit nakakutsepeng o may agaran. Kahit nasawin, iparamag na nga da kutsena. Paatiwak ka ron. Kutsela dita. Balurlat yung patabakak dita. Anya di jay? Awan. Kahit kumustamat nga iti panagdaton ko king ka, Beverly. Alakit na ibagak mo't king kan nga adanam namam. Gaputa, magusto ak laon ito ugaling. Lukas na. Adamot namnama day dyan nga Marvin. Kastamot timbagak king kwana. Anya? Duduwa kami lagaya man nga nabati nga napingat nga agkaribal. Ang sigurado laki di nga maatiwak no nakakutsing nga umayag pasyar. Ada ka di bagbagam, Jopet? Nabudol at ikarambukob ko. Uminom kayo ti danom. Garakating iyalaan kayo ti danom. Anya? Sige, agyaman na. Kuha, jak pa atiw dito eh. Duduwa kami lang nga nabati nga napingat nga agkaribalin. Sakit. Nakakutsing nga umayagaram. Kaslan na lang, paspasikat takutsena. Saan na mabalin? Saan na mabalin nga paatiwak? Sigurado lakit di nga isot sumbatan na. Mapayak to lakit di manen. Dahil titidanom mo, minum ka. Agyaman na. Beverly. Baka kahit mo tagkape. Saanin. Umanay da dyan tanumin. Agyaman na. May isa. Adot kape di balay mi. Ha? Kinagpaiswan na. Adati saan ko pa nga naipudnukin ka. Anya day chay? Hangko pa nga minibagakin ka. Tiki nagpaiswan na, Beverly. No bilang lang ito siya ti aklunem, no bilang lang siya ti Pilliam. Saan nga day nga Marvin? Mabiyag kan tumat Anya? Saan kan tumat agrigat kanyak? Anya tiket mo saan? Jopet. No iso na, adakot siya na gumagpasyar ka. Ay na. Balur laeng ti upat abakak day jay. Ti kinagpaiswan na, ada 10 nga bakak. 20 nga baboy. Ha? Ada 2 gasot nga tarakin ko nga native nga manok. Kanayin dapat nga git itlog. Kanayin nga agpisa. Baka nasurok pa din na 2 gasot day jayen. Kaya saan ko pa kami nga naibagaking ka eh. Ngayon adame sa ektarya nga talon ko, Beverly. Ha? Nujak masangot tagtalon, ipatalon ko. Ken oren no awan ti 4 wheels ko. Adamot upat nga motor kong adadwat kurong-kurong na. Ha? Adape di ko liglig ko Nagadunga wheels, 4 wheels na kada nga Marvin. Nagadunga wheels ko. And may sa saktot bang tawid dati family house me. Adan to sigurado nga pagyananta. Beverly. Jak pa na ibagaking ka. Ada pa si nasurok sa nga pulo nga kalding ko. Anya? Apay nga ibagbagam kanyak na kita. Jopet. Kit oresa mo adamagan. Amok nga kahit mo nga maamuan. Tapno na ti kasta, makapagdesisyon ka. No asin no kada kami kini Marvin, ti aklonem. Baka nga minti amom, saan ko nga maipakaiking ka, ti mabalin nga ipaay ni Marvin. Huh? Gaputa nakakotse ni Marvin, baka ti amom ka isulain ti makaitid keng kay tinaranya nga masakbayan. Di ka maawatan, Jopet. Amom ka di ni Marvin? Wen, ay saan ko among imbagam kanyak tinagal na. Imbagam kanyak agar-arim ka. Nakitak nga, naglugan iti may nga kutse. Nakakutse nga may nagpasyarking ka.
nakakutse. Kaputa kutse ti kumpanya daday jay. Driver isuna. Ha? Kat saan na nga ipang pangas ti kutse na? Ti nagpaisuan na. Gagangay laing nga empleyado isuna. Ngem never nang impangas kanya. Nga kukuha na di kutse. Impak pa kauna na idi. Nga ususa rin na laing kaputay yaw awid na ti company carda. Kwa, Di mas gasak ti pilyem ita. tanaamuamon ti kinapudno. Ay, saan? Beverly, Jopet. Beverly, Ano tiket mo sa mon? Ad-adan nga inikan nakitirason tap nagdesisyon akon no asin no ti aklo na. Ket saan nga si Kadijay, Jopet? anya? Api mo. Ket mas lamangak mo't Kadijay nga Marvin. Nang runa ita namuak nga driver lagayam. When ang imdata nga impakitam kanya. Impakitam la ti usto nga galad mo. Ti usto nga ugaling. Ha? Managpasikat kagayam. Anya? Ladingitek. Angem, naawanan ka na min pinsan itinamnama. Jopet. Ha? Beverly, I'm sorry, Jopet. Nay, apay baraw, agbarbartik ka ay, nga Diyos ko, aya. Nang jakayatin. Anya, Jakayatin ti agaram na lang. Nagsakit ti dagam ko. apay manin aya. Anya, tinapasamak. Ti amok man no. Na in love king kanday di nga Beverly nga armam. Binastid nakmutun na lang. Awanin tinamnamak king kuwana na anang. Apay aya, anya tinaramid mo. Hindi magagmut king kuwana. Imbagak king kuwana ti pudno. Anya nga pud no ti imbagam. Imbagak ati, di kita sanikwag. Tadamot may isang nga karibal ko nga nakakutsing agpaspasyar king kuwana. Kape ngamin nga naskin ka ibagam. Ape ngamin nga imparamag mo nga tamanin Kita langan ba't nga paati wak nanang? Bayak karon nga, ti pagarup na nga. Gagangay nga manalo laklaan. Bakakit no di dyan nakakutsin, ti aklunin na. Ay nabaraw. Nagibasar ka man gaminen iti sansanikwa. Ay naaya, talaga nga di mo maikat daytan nga kinaparamag mo. No agarem kay di babae. Ti amok man no sinurot mo dati in balakad ko king ka. Dayta mo tinaramid ko na nang angim jak mo naliklikan da. Amok agad. Ti amok agad at iwan nagdayjay ka karibal ko. Nanang. Iya ko kaya nabibiyapay ka di. Nabibiyapay ka agbayad akla na ti babae nanang. Ay agbauyong kan. Agbauyong kan Jopet. Ilada ngay bagbagam. Ay padasem ti mangisangpet iti babae nga narugit nga asawaan. Na mangisangpet ka kadagiti babae nga pabaybayadan. Dagiti ay agububra diyan ti balay pagraragsakan. Ay tandaan saan mo nga toltoladan dati kasinsin mo nga padam. Nga gaputa awan tinamnamanan nangiyawi dan iti babae nga agububra di bar. Timbag pa'y nakasinsin ko tanda. Anda asawa na nala. Anda asawa na Agim sarampiting maday di nga babae. Dahil mo. Ay nga ron tiramitig na lang. Kaya agpasuro ka sinuruwang kamutan ang di mo tinungpan. Pagpasuruwak nga ron na. Nga agsurat kalatan ijay programa ni Yung Yung. Ijay Germanong naming fanpage. Ay huwag gaya man niya. Huwag gaya. Madasig man tagpabalakad kadakwada. Kasta nga ron tinapasamak kasin yung iso nga nagtakli na kiti programa da kay manlaangan ti pagpabalakada kasanok nga maliklikan dayti nga galad ko nga maibagak lata nga maibaga dagiti sanikwak iti babae iti balasang ararmak
Rason no apay nga paayan dak tumeten. Sagbay nga maladaw ti amin kasinyong ket agbalinak nga kas kadagiti daduma nga aglaklakay nga baak. Anya kaditi kasasayaatan nga aramidek no addan tumanen babae nga kahit ko nga pagdatunan. Isuro dakman. Nangruna kayong kakasin. Amok nga nalaing ka nga agarem. Dahil di nga ron ti bakabuklan ti surat ko kasin, kata hagyaman naklaunay ti anos mo nga nang ibasa, ken nang tidbiyag, kaya yun nakmatin ti hagyaman kadagiti makaitid ti balakad. Sapay damat na ibati na nga adal, liwliwa, ken pagsarmingan ti biyag dahil ti surat ko, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y agbaak samot tin na pagayam mo. Jopet iti Isabela.